Naša domovina bila divna, sada je postala hajdučka pećina. Širom je orgija Titova družina, zato ih pitamo iz ovih daljina. Zašto uklizate sine manite, oduzimate živote plemenite, kada na njih pravo ima ko živi, sve ono što se rodi i ko je živi. Vi bezdušne aštaje, mekanizovane, prijamari, bacači, ljudi uvezane, ubice i ono koje tek hoće da živi, na čije jauke bijeste neumoljivi. Pravda je živa, ali je sada zaspala, i jednog dana kada se ta pravda probudi, te srpski kuslav slobodno zakuti, dobit će žak plodove od svoje trudi. Ako god moći u svom peru ima, on mora ostaviti naraštima, što ljudi 20. vijeka čine, sramote krvave i tome zločine. Vi bezdušne aštaje, mekanizovane, prijamari, bacači, ljudi uvezane, ubice i ono koje tek hoće da živi, na čije jauke bijeste neumoljivi. Kako god moći u svom peru ima, on mora ostaviti naraštima, što ljudi 20. vijeka čine, sramotne krvave i tome zločine.